नेवा कला कौशल व प्रविधि खेले अतिक कुशल धका ना जागो जाति ख कला संस्कृति भेबिगु सोनिग थोहे नेवा जातीय सृजना ख अतेहे कला संस्कृति व सभ्यताय भन्ना दुगु सोनिगले आपला नेवा जाति त बसोबा सेनावया जंगु खनेदु जजलपा नेपाल च्यानल सयाचना दिपिन सकल सोकुमी भाजु मेजुपिन त दुनुग्ल निसेलस्कु सेनाचना जी अनुषा सोकुमी भाजु मिजुबी छिकपिन सयाचना दिगुदु ज्याझो बानकी थौया थुगु ज्याझो स जिमिस हस्तकलाय छगो रिपोर्ट नेबेटेना गुदु थुगु ज्याझो प्रत्येक आइतबार बनेस्या च्याता त्या इले व रिपिट टेलिकास्ट मंगलबार सनिलिया न्याता त्या इले व हक्कन प्रसारण बिहिबार सुथेस्या छिता इले नेपाल च्यानल मार्फत सयादी फै लिच्छवी व मल्ल जुजुपिनिगु इले निर्माण जुगु हस्तकला व वास्तुकलाया नमुना थौ तकन ल्याउँदनी ललित कलाया थी मध्ये पौभा नेपाया मौलिक कला ख अतिहे महत्व जागु पौभा कला छिगु निहने मसिका जुगुदु अतिहे पौभा चो ज्याया सुरुवात नेवा समुदाय पाखे न्यागु खनेदु प्राचीन कला व परम्परागत चित्रकला विशेष न धार्मिक कला हे ख भगवान या चित्रण हे पौभा ख जेउ छिकपिन थुइका हे दि थुङ्गलजी थौयागु ज्याजोय विषयले थौया थुगु ज्याजो सजिमिस पौभा चित्रकलाय विषय त नेबेगु कुतयाना गुदु आधार से सोयादिस पौभा चित्रकलाय छगु रिपोर्ट परम्परागत चित्रकलाय थी ख्या मध्ये पौभा चित्र न छगु मौलिक कला ख थुगु कला बौद्ध व हिन्दू दर्शन आधारित विशिष्ट कला न ख बुद्ध धर्मय प्रचार्य नीति चित्रय माध्यम बुद्ध धर्मय ज्ञान बीत थुगु चित्रकलाय विकास जुगु ख थैगु थापुदु नेपाय राजकुमारी प्रकृतिय इहिपा तिब्बती जुजु श्रङ चङ्गम पुनाप जुगु इले जुजु अंशु वर्मा थम्या मचयात नेपाय हस्तकला निर्मित वस्तु नाप्नाप पौभान कोसय रूपे बिया छोगु थैगु थापु न दु थजागु कलात्मक वस्तुया आकर्षण याना आपालो नेपाली कलाकार ते त तिब्बती जुजुया निमन्त्रणा वगु थैगु न थापुदु कापते जोइगु पौभा चित्रकला थिथि दे देवीया चित्र वो सुन कथया धार्मिक पाखना प स्वागु चित्र देखिगु याई धार्मिक ग्रन्थे उल्लेख जुगु उपदेश वो बाखत अध्ययन याना थोइ कथ प्रतीक्ष रूपे थिथि मुद्रा आसन वो प्रतिमा लक्षण मिले याना पौभाले साभार्याई तो पौभा देख्यो छौ निश्चित प्रक्रिया दो होला नाबा नाबा जोसा चाहिँ थो फलाङ टेक्स्ट अनुसार थो काप थो आठौँ ने भाषा क्यानभास देख्यो जगा टाउ चलन जुल थुइले चाहिँ भूमि जगा थो भूमि छारा छ तो डिओपी चुनेको चाहिँ पवित्र भूमि जगा चाहिँ थुइटो चाहिँ क्यानभास भूमि रुपे माने जमिन थो चाहिँ डिओपी ठन देसार कि छौ चाहिँ पवित्र ठ्या पवित्र डेग चाहिँ जी अहिले आठो नाबाजोसा चाहिँ कुमारी पि मिसा पिसँग चाहिँ ठाउँ कापटे चाहिँ थो चाहिँ जीमा थो ठेना चाहिँ क्यानभास डेकमा हेर्योपट्टि नापा चाहिँ अयौ खन्दो अहिले आ चाहिँ वो सम्भव मोर आला ठो मेसिन मेड काप सुटी काप ख सुटी कापटे चाहिँ ठेना चाहिँ तृतीयना थो सरेस वो टाक्चा होला सरेश्वर टाक्चापट्टि सम्मिश्रण अङ्ग्रेजी भाषा टायो जेश्वरका टायोपट्टि चलन दो वो तया चाहिँ तक मसी घोटाइना थो मिहिन याना थो चुए चाहिँ चुए ज्यासिङ या होला अथो अहिले चाहिँ वो ठोकाप तयार जी ढुङ्गा थो चाहिँ छु विषयले चुए वो विषयले चाहिँ अध्ययन डेमाला छमसम्म दियो आठो चाहिँ छमसम्म दियो पि अलग अलग अध्ययन डेमाला अहिले उइटे कम्पोजिसन यापट्टि न डेमालका अथवा चाहिँ जङ्गो पौवा ख नेवाटे छौ चाहिँ जे धार्मिक संस्कृति चाहिँ विशेषता डोपट्टि चिज परम्परा ख जङ्को या हो वो जङ्को बोले चाहिँ उस्निस विजय यो चाहिँ पौवा चोका चाहिँ टेउ चलन ढुका अहिले पौवा चोकी बोले चाहिँ उके उस्निस विजय अहिले ठन दिक्पाल पि चतुर महाराज पि अथे ग्रह पि देवी पि त कसो छन् महालको कम्पोजिसन या ठन आज जस्तै चन्द्र सूर्य छ ठन चन्द्र दो अनि सूर्य छ भने
चन्द्र सूर्यंश अप्सरा ठ्याङ्क अहिले गणेदेव कुमार दश दिक्पाल अहिले ग्रहपी अहिले साथसाथै चाहिँ ठन चाहिँ वो प्रोसेस वो चाहिँ जङ्को साला इन्क्योला कुबिया इन्क्योला वो चाहिँ गोकै जङ्को उही भरे चाहिँ ठुपिटको चाहिँ भन्छ काल्पनिक रूपमा न फ्युजन yana चाहिँ टेविना चाहिँ ठुप्पो भयो कम्पोजिसन अहिले ठुप्पो वा चुएर अब पहिला छौ चाहिँ प्लान डेमा ल छौ उस्निस बिजे रिमपट्टि सुखले वहाँ चाहिँ सुसु जनातै गयो पोजिसन गएना फेट्ना चौख ठुम बेको डुला गोका लाडु ओ लाटे सुसु जनाता ठयो डको चाहिँ पहिला चाहिँ अडिनियामा वो अडिनमायाको डियजको रिया ह्याउ चाहिँ चाहिँ मज्यो अहिले ठुके मिले मजु लासा उके अर्थ दैमको अर्थ अनर्थ जोनी अयोपट्टि पवा कलाकार जित चाहिँ अयो डको चाहिँ बिस्तार अडिनियाना चाहिँ हिँकेमा होला आठो चाहिँ त्यो ड्रइङ प्रोसेस तिनी आठो चाहिँ सोयु जङ्कोइ लागि चाहिँ चोयुला मखो तर चाहिँ त्यो जङ्को चाहिँ यहीबाट चाहिँ विषयवस्तु ठो जिया चाहिँ त्यो प्रस्तुति नहोस् ल Sakumi thaja mejapi jazule atasa dipaya izi tyongudu dipali pa hakna ल्याउँदानी को रिपोर्ट लेबेगु हेजी उकी आयता पल्ख दिपा भाज मेजपी दिपाली पा hakna छका ज्याजले लस्कु सेनाजना छिकपिन्सा सयासना दिगु ख ज्याझो बानकी थौया थुगो ज्याझो सजिमिसा पौभा चित्रकला विषय रिपोर्ट नेवया जनागु ख आधा से स्वयाजिस ल्याउँदानी गु रिपोर्ट पौभा चित्रकला विषय यपुहे दे महायान व वज्रयान दर्शन कथा प्रभावित थुगु चित्रकला शाक्त शैव व वैष्णव न दुथाका तगु खनेदु पौभा चित्र बुद्ध धर्मे आपाहे प्रयोग जुइगु पवित्र कला ख भगवान बुद्ध व बुद्ध धर्म नपस्वागु थिथि देव देविया चित्र चित्रित पौभा यात आपाला मनुतेस पूजा या नाचोंगु न खन्केफै नापनाप थौकने पूजा या गुबाहे कोठा बेगु न या अतिहे नेवा समुदाय या परम्परा कथ बुनिसिया म्या मचाया स्वयंवर्य इले व म्या मचा पिता बिगु इले पौभा वे मागु चलन्दु नापनाप म्या मचाया त गोसया रूपे न बिगु चलन्दु अझ न विशेष कथा लामा भिक्षुते सयाइगु ध्यान व साधना नापनाप मेमेगु धार्मिक जाजुले न पौभाय महत्व अति कहेदु थाथासे चोंगु हरे गुम्बा न पौभा बया तगु खन्केफै पौभा लेखन कला नेपाली जकमखुकी तिब्बत मंगोलिया थे जागु विकसित मुलुके न जुया चोंगु खनेदु पौभा लेखन या नीति सुती कापया आवश्यकता जुई सुती कापया त सिया फ्रेमे कसेयाना सपेता व सरेस तया प्यागुयाई अनलिपा न्योत चोला पौभा जेगु नीति तयार जुई थुली महत्व जागु पौभा तयार या नीति थिथि कथया प्रक्रिया पुवंके मागु जयाचन पौभा जोज्यान ह्याकिन हव हस्तपूजा यागु चलन न दु हस्तपूजा तैगु किपा चुएत्यम द्य लुमंका बस्पोल्या नामे यागु पूजा ख तर थौकने उगु पूजा ननि थुंकु जयाचन नापांगु चरने काप थ्यागु रंगया नीति थिथि कथया लोनिगु जाजुई अनलिपा छमकुशल कलाकार छु विषय चित्र तयार यागु ख वही कथया स्केच काप्ते चोया ज्यान ह्याकेगु याई ड्रइङ या नाबाजुसा चाहिँ हेङ्वालान्जको ड्रइङ यामा अवस्था दु आज चाहिँ थियो पेन्सिल दु जिया साधारण
जो चाहिँ डको ब्रस युज जाख अफैना पेन्सिल चलाइ आउ जके ख मेपटी टुल्स मरो आठन चाहिँ उसनिस बिजे ठन्छौ टोरन दो वो टोरन नै चुनचुङ रगार्यो तो चाहिँ इनलाइटन बिङ ख गोपटी इबिङ खरका चाहिँ केन्ट चाहिँ टोरन चाहिँ प्रस्तुत हैछि देवा देगले त क्वेसन टोरन दो चाहिँ कारण हो ख अथेहे उगु चोज्या रङ या त थप आकर्षण बि त ग्रेडिएसन यागु वो लुतेगु याई अरे अटके चाहिँ प्रयोग या रङ न रङ देउ छौ चाहिँ चित्र चेट चाहिँ माओ चाहिँ माध्यम जुलगा वो रङ ह्याउ रङ चोसान्जो हमेशा ह्याउ रङ चोसान्जो बाला विषय वस्तु बालाको प्रस्तुति या पुस्तक त उके चाहिँ छुया ढाटा मरो त जी चाहिँ फ्लाङ्गो ढङ्ग चाहिँ फ्लाङ्गो प्रविधि वो एकदमै बालाउ ज्या बामलाउ सले झिस फ्लाङ टोटा छैमल बालाउ जस एकदम काटेमा लागि चाहिँ जे ठठमा तो मिनरल्स रङ त ठोकने स्टोन कलर ता चलन्दो ओके लागि विभिन्न लोयु रङ अथे भेजिटेबल्स रङ त इन्डिगो ठैया डाई कलर त मखले लु वो गुले प्रयोग याओ ठेपटी न ह्याङ्गो प्रयोग या मासा सिना बार ठेपटी छि काँचो सिमेन्ट ठेपटी रङ दो एबिन तको मिनरल्स त ख अहिले लापिस हो मालाकाइट ठेपटी सेमी प्रेसियस स्टोन त न प्रयोग या जुल ठेठेपटी प्राकृतिक रङ त प्रयोग या जिरा जाया जुल थनलिपा पौभा चित्र तयार जुई अथेहे पूजाया नीति निर्माण याइगु पौभा या त प्राण प्रतिष्ठा अथवा दशकर्म पूजायाना जीवन्तता बिगु याई पौभा तयार या गुजा सहज मजु या नीति आपाहे ई मागु जुया चुन उली जक मखु छगु चित्र निर्माण या नीति कलाकार्य लगन व थैटेता न मागु खनेदु कापते जोइगु पौभा थिथि विषय विधासा कया जोइगु ख विशेष याना थुकी धार्मिक व सामाजिक सन्देश तुथ्याका तगु खङ्के फै तर थौकने वया अपल पौभा धार्मिक विषय तकया चया तगु खनेदु ये देया स्वयंफी जंगु प्रतापपुरे तन्त्र विद्या सिद्धपि बाहेक सुना दुहावने फै मखु थैगु जनविश्वास दु उगु इले जुजु प्रताप मल्ल अनुदुहावंगु पौभा न चया तगु दुधाई थौकने पौभा शब्द सिबे अफो थांका थ्यागु याना वया जंगुदु तर छिस थगु मौलिक कला या त थानका मकुकी थगु हे खगो पौभा छेलेगु या त भाषा युको हे बालाई परम्परागत कला जीवित सम्पदा जुया थुकिया त नुगु पुस्ताया त ललहाया नीति उपयुक्त लकसा सृजना या मागु जरुरी दु नाप नुगु पुस्ताते सन थुगु विषयले चिउता कया यहाँ भने मागु खनेदु तर थौकने अपला व्यक्तिते स पौभा चोजा या त थगु लजगा देका जीवन ह्याकावया जंगु खनेदु अथेहे व्यावसायिक जुइगु इच्छा वो मेपी सिबे फरक जुइगु मनुसाय कथ थुगु खेले बुनु विकृति दुहा वगु दूध हैगु थापु कलाकार तेगु दु धर्म अध्ययन याइपिनिगु नीति पौभा छगु बालागु स्रोत जुइफु पौभा न चाहिँ ठुची धर्म दर्शन त चाहिँ बालको कन्या हो कुटयान चाहिँ अहिले ठो पौभाले विषय वस्तु सोयान छुकेपट्टि गेजिट घाटेपट्टि अनुसार चाहिँ योको खट दो अहिले ठो चाहिँ धर्म संस्कृति साथसाथै दर्शन अहिले जीवन चाहिँ गेना सुठान लगा न्याकी फैटेपट्टि न ठो पौभा न भटिपट्टि कना सुने उगु इले पौभा मार्फत सर्वसाधारण या त धर्म व कुशल अकुशल या ज्ञान इनेगु याइगु खसा इकिया त हे आधार कया इतिहास बितेस अध्ययन यागुया पौभाया मौलिकता लिङ्का तेगुगु त सदा हे यामा अथेहे परम्परागत प्रविधिया बालागु पक्ष या त न माका ते मागु जरुरी दु नाप चिस विदेशी वस्तु या त तोता नेपाली हस्तकला या वस्तु या त छिगु दैनिक जीवने छेलिगु या त थासा तिनी नेपाया हस्तकला ख्य लिपाथ्याङ्क मनाचने ठुली दक्ष कलाकार ते त राष्ट्रिय पाखे युकुहे गुहालिया मागु खनेदु थुकिया नीति राज्य स्तर हस्तकला या बजार व्यवस्थापन यागु वो प्रोत्साहन बिगु न कुत या मागु जरुरी दु
वेकअपी छिगुदेया दिशा ख वेकअपी निगु कारण हे थौ छिगुदे हलिमे नाजा सोहे दिल ज्याझो बानकी थौया थगो ज्याझो सजिमिस पौभा चित्रकला विषय छगो रिपोर्ट नेवयागु जुल आधासा ज्याझोया इनको चाट्यंगुदु मेगुवाले हकना हस्तकला थी विषय रिपोर्ट जनाबेगु हे जी थासे थौया थगो ज्याझोस जी अनुसाना बायावनिगु उजं फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर स्वयस्न दिस शुभ